ka quarter finals jong ka Champions League menta usnam kan long ka ba internet bat ka ba song shit sisa nomor balai ki tim ki ba rengkat bor ki akan persa para maki tungin pe kino ki tim ki ba yorong sakani ka quarter finals ka ba menta usnam bat hakan ukur kom ki la yorong ki tim ki ba la yorong hakani ka quarter finals menta usnam ki kentop ya ka Real Madrid ka Benfica, ka Chelsea, ka Inter Milan, ka Manchester City, ka AC Milan, ka Bayern Munich, bat ka Napoli. Na pedang jo kini ki pratli ki teams. Na kari Italy kelai orang hadok lai teli ki teams ki bala poi sedok syakan ka quarter final. Kita kilong ka Napoli, ka AC Milan, bat ka Inter Milan. Kat ba na ka Premier League bat na England kelai orang arteli ka Manchester City, bat ka Chelsea. Na ka Spain ka orang tangka Real Madrid marway. Na Portugal kayo orang kawai kata ka Benfica bat naka di Germany kayo orang tangka Bayern Munich marwai tungnya pe kinu ki team skin yakendo yano bat lano ka Chelsea sa season part kala kendu mau siang yang hakanika Champions League namar kai kendu yang ya ka team ka ba klan bat ka bajuat kata ka ka champion baladap ka Real Madrid ka Manchester City ru kajing kerman jongka bahkan yora ya kanika Champions League kala kenduk mau siang biasa sisien nomor ba kan habannya lek persa ke quarter finals ya ka latpa jongka Germany ka Bayern Munich kata ka Inter Milan ka habannya kenduk ya ka klub nari Portugal ka Benfica sakoi pa kajing lek kai kadai haban kan Napoli bat ka AC Milan kini ro ki tim skin long kiba internet namar bak kila ya kendu mbak kila itu pa para maki pengen ya akan kurkom kini ki tim kila ya poi syakara quarter finals ka Benfica kala poi syakara quarter finals dai hadien bakala peliam no ya ka Club Brugge dah nyau la si gol haka ajeng kenya ka aggregate haka round 16 kada ka Chelsea kala peliam no ya ka Dortmund dah arla si gol haka ajeng kenya ka aggregate haka round 16 ka Bayern Munich ru kala peliam ya ka PSG da laila not haka round 16 haka jeng kenya ka aggregate ka AC Milan ru kala peliam no ya ka Tottenham da sila not haka aggregate haka round 16 ka Inter Milan kala peliam no ya ka Porto da sila not haka jeng kenya ka aggregate haka round 16 ka Napoli kala peliam no ya ka Eintracht Frankfurt dasan lanot aka jeng kenya ka aggregate aka round 16 ka Real Madrid kala peliam no ya ka Liverpool dan Real ar aka jeng kenya ka aggregate aka round 16 bat ka Manchester City kala peliam no ya ka RB Leipzig da prala si gol aka jeng kenya ka aggregate aka round 16